الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna itukbal ko in pagsarang sukul pamaha suci Allah, mahuli hamanga katautay manguran amuin di maagbit nag-invite ako biakan Ustaz Sidri Iban Nasin mga jamaah riha Masjid Al-Jahrah dimihil pengajian sukul aun makawa na to pengajian misanda kuman haupu-haupu aula-aula na in mga sila amuin imatayng hub iban sin di majaga ha Facebook iban sin sasuku amuin abutan sin suara ini na salam dua among kanyukatan murah-murahan in kamu yan kamu nagdurungog kabaybayan sin kamu bangmayan kamu hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban dihilan sehat kusog sin pamaranan sin kamu lamud lapay na kami. Muna-muna in pagpatumtum ini atawakan wasiat muna-muna in tumayma kaniya amuna in ginhawawaran ko iban nasin kamukatan in sarayaw-rayaw wasiat long sinanggalis long niya mga advices atawakan long niya mga commandments amuna in advice or commandments sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat niya dahin ha mga adat sin Nabi amuin pagdihilan niya wasiat in mga kasahabatan niya in kaibanan mangayo na miki nasihat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasin hambuok sahabat amin pagtawagon hi Abu Dharrin Al-Ghifari hambuk din ha mga sahabat kaya ulungan sin Allah Ta'ala iban din ha mga kakasih sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
In nasihat ini kaniya iwan sin lamud lapay na kita. Dan mga wasiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dharrin Al-Ghifari hari tapa masabutin panagnaan wasiat sin Nabi in Abu Dharrin Al-Ghifari lamud siya rin mga nakauna simud pa agama Islam. Longsing kaibanan rabiun wa khamisun as-sabiquna ilal Islam. Ikaupat siya atawakan ummul lima din ha mga sahabat amuin panagnaan simud pa agama Islam. In Abu Dharrin hamasa jahiliya asal syari magtatag-ipon sinlong niya amin barhala. Di siya magtatag-ipon, di siya magsusumba sin mga kasanto-santuhan. Amuin dito hamakka, amuin tunggatus ka numan barhala. Duwaing-duwaing amuin siyusumba sin mga sila nakauna musyrik, mga sahabat nakauna masa jahiliya. In Abu Dharrin Al-Ghifari asal siyari magtatag-ipon ha mga barhala. Hangkan naabot man si mampay si maplag kaniya aun hambuk tao magdakwa nagpasaplag sin agama Islam ha Makkah magtuy siya miyadto pa Makkah ampa siya simud pa agama Islam. Na insya ini hambuk sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matasin bangsa niya. Sa misan in bangsa niya mataas mababa indahan niya. Bangaong kasaan niya in adlaw di niya parumon, indum di niya paadlawon. Pangayuan niya tud kamaapan. Bangaong nahinang niya kasaan. Hambuk waktu nag-ison atawakan nagmiswara in mga sahabat sin Nabi bianakan Khalid ibn Walid iban sing kaibanan sahaba nakasabu doon in Abu Dharrin Al-Ghifari iban sin Bilal ibn Rabah. Na in Bilal ibn Rabah kihatian tiya muadzin sin Rasul. Bilal bang biakato ri Bilal ang kaning katan magbabang ngianan Bilal. Adapun in Bilal yaon ngan sin tao. Sa biya na loob na yadto bang magbabang long niya pagtawag Bilal. Actually in Bilal yaon ngan sin tao. Sa muadzin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua in muadzin sin Nabi i Bilal ibn Rabah iban hi Abdullah ibn Maktum. Amin butayad to. Hambuk adlaw nagmiswara in sahabat hatungod sinaminlong niya strategy sinhantang sinamuin pagbuno parkala pagbuno nayaunin Khalid ibn Walid ambok din ha mga kakandilan na nagpagawa mangbiakato idea nayaun doon in Bilal ibn Rabah nasambil siya dimihil siya long ka idea kabtangan na pagdihil niya kabtangan magtuy siya siyambot sin Abu Dharrin Al-Ghifari mangbiakato oy sambil long na ikaw lumamud ko long na mamisyara anak kau long na itum hatta anta takallam ya ibn Sauda sambil long na iko magbisara ko lumamud kau
anak kaulong niya itom na pagkaim Bilal usog maitom bang timitindo kakatigit luman nari kakitaan na iban na bukon long simba sa biyong bukon long niya handsome bukon guwapo bukon long niya black handsome pangit long simba sa biyayaon pagbisa rabiato sin Abu Dharrin Al-Ghifari long sin Bilal ibn Rabah sapahan kulong niya pa Allah Ta'ala yang para rasulnya baitaan kulong niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin in kiabtang mo yan long yakap minig siya ampan niya baitaan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangbiyakato nagsumbong long na ya Rasulullah hi Abu Dharrin long niya hawak tulong niya nagbiswara at tulong niya Khalid ibn Walid iwan sing kaibanan nakabisara kulong niya na magtilong niya ko siyambot sinkabtangan hi Abu Dharrin Al-Ghifari sambil long niya ikaw anak long niya ituman lumamud pa kulong niya mamisara di mihil idea pagbaita biadto sin Abu Dharrin Al-Ghifari diugalanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piatawag sarta in Bilal minig na parahal in Abu Dharrin hambuok din hamanga kakasisin Nabi sa in Nabi bangaon hinang sin mga sahabat niya wala imamu bangaon kabtangan sin mga sahabat di kabayaan sin agama Islam di kabayaan sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya na in Nabi di kugan diugalanin Nabi tiyatawag niya naroon man Nabi itan siya sin Nabi long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dharrin innaka mru'un fikal jahiliyah ikaw na long ning tao yan long niya masih kay mo impangadatan sin jahiliyah na bangsahan yamungungan siya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salta diugalanin Nabi kanya nalong sin Abu Dharrin Al-Ghifari mangbiyakato long sin Tagalog hindi ko akalain inbisara ko yadto taymaon sin Bilal pamangi in kanaya tuwi ang mga limangog sadya siya bukon yung maksud niya amin mababa impangatod niya kan Bilal bisara niya sa diyadto nasa dukaing na hurt in Bilal ibn Rabah sarta report niya pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalong sin Abu Dharrin Al-Ghifari sapahan kulong niya pa Allah Ta'ala lawagun kulong nin Bilal ibn Rabah salta pangayuan ko kamaapan naliawag nin Bilal ibn Rabah kita niya manin Bilal magtuyin Abu Dharrin piara da niya magtuyin bayho niya ini palupa sarta imin salong niya ya Bilal ginda sinalong niya bayho ko ini giikinalong niya mahal ga palong niya imsiki mo yan dan habayho ko ini di kulong niya hitungas sahingga ri mulong niya kagindasan kagi ikan long nim bayho ko ini sinsikim sahabat gakandilan sahabat bangsahan kaya ulungan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atarkala siya nasa atarkala ingkab tangannya yaitu naka-hurt,
bukun marayaw tay maun sinambok tay mangud niya biakan Bilal ibn Rabah liawag niya salta nangayo siya kamaapan. Nalong sin Bilal ibn Rabah kanya ay kolong niya maginangbihan. Tungas na kolong niya. Di kolong niya mahinang inlong niya gindasan ko yung bayong mo. Magtay mangud kita. Nampa sila naggulgul karwa, nagtangis. Tanda sin kababa, sin dahan, sin Abu Dharrin al-Ghifari. Minsan siya mata sin bangsa niya, inya unlong sin basa talong niya, butig tao, patay tao, purat tao. Namang biya katuri, inakulong tabi ang mga susultanon. At tawain dugo ko inilong niya mga bangsa buranon. Mataas pa lang na rin nasalit. Imbang sa namo ini. Ay kolong niya. Mga iyo ko kamapan ka na. Astagfirullah. Sa in Abu Dharrin al-Ghifari, wala niya hiyalgaan. Wala niya iyatod in pagkahalga niya. At arkala siya nakapasakit at ay manghud niya. Piyangayuan niya kaampunan. Kamaapan. Inahinang niya. Salla bisara hahambog tay manghud na biyan kabiakan Bilal ibn Rabah. Nalong sin Abu Dharrin al-Ghifari, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi khisalin min al-khair. Awsani bi an la anzura ila man huwa fawqi wa an anzura ila man huwa duni. Wiyasiatan ako, diaak ako sinbagay ko. Amunen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin parakala amuin bangku mahinang hikarayaw au makawa ko karayawan. Wasiat sin Nabi kanya iwasin kita. Ikaisa wasiatan aku sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an la anzura man huwa fawqi. Amu indi aku umatud hahisiwisuna in hataasanku. Wa an anzura ila man huwa duni. Sa wiyasiatan aku sin Nabi amuna in hipapatud kaku in hababaanku. Unin maksud sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini in wasiat sin Nabi kan Abu Dharrin al-Ghifari ay kau umatud haamuin nakauntayaw kaymo. Amuna in aturunmu in hababaanmu. In maksudun hay ni sin Nabi aun dua perkala kabayaan sin Nabi ikaisa al-qana'atu war-rida. Ay kau umatud hana kataas din kaymo, nakauntayaw kaymo. Sa upama ang biaka miskin ay nakaw umatod mag-angan-angan yadto hatasan biasin mga katawtay manghuran ka dihilan atawakan piyalabi sinallahu ta'ala dayahan ay nakaw umatod ay nakaw numapso ay nakaw umangot sinin sila biyadto milyon atawakan bilyonin alta nila ay kau umatod. Sa indaakan kay mo sin Nabi muna-muna suway aun di tulong niya al-qanaatu long sin anggalis contentment warrida iwan sin satisfaction. Bangkaw miskin doon nakaw ka miskin. Sa in aturon mo long sin Nabi atud kau paamuin hababaan mo. Yadto isa hikarwa bang imano siya inya atud niya amin hataasan niya tay mangud niya dayahan in matali mapikil niya may tabang long na nagkarayahan uno ba long ipag-usahan niya
Magti pangari-ngarihan sin iblis laknatullah alaih in akal pikilan niya. Nah, long sin bahasa long niya magguni-uno niya. Aun waktu maaw ni pagtukod-tukod, magsuspek na kau long naahang kanyo nagkarayang anyway. Nabang bahasa ba kulong yung musaha biayaw sa upama. Wayroon ibadat makawa. Salong sin Nabi amunin aturain hawabaan mo. Nabang mo iyatod in kahalan sintay manghud mo, iwan sin kahalan mo, makapagsukur in manusia. Alhamdulillah. Maraw pa siya bing kahalan, kuri sin kahalan niya. Sa upama mana kita ko mga hakikid kidyaon, natutug, ando kay rin ang mga bangsa ta kaywanan. Imatayak, yaw natutug kaparatan suka. Amuyat tinaturon mo. Pag-atod mo kanila, na makapagsukur ka, walhamdulillahilladzi apani min magtalahu bihi. Magsukur ako pa Allah Ta'ala amoy kimugdan di matukan niya. Liapas niya ako, iban pialabi niya ako rin ha, mga piapan dari niya. Ati niya, pag kita mo hata uyaw natutog kakigkiran sindahan, way minsan badyo, atawa miskin, di makaon, makatuhang kadlaw, makaminsan da, magkauway minsan lamay asin da iwan tawyo. In ikaw, makaumpis na komisan da kumantamban, galunggong. Amuyat tuin aturon. Wasiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha umat niya. Bangkaw miskin, aun pamiskin dahin kay mo, subay ko magsukur ko Allah Ta'ala. Maita, bukun ko biya sin kahalan niya. Yato'y kaysa. Hikarwa, laung sin Abu Dharrin al-Ghifari, wa awsani bihubbil masakin, waddunuwi minhum. Wiyasiyatan aku sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin lumasa hamanga sila miskin. Waddunuwi minhum iwan sin sumuuk sumaum bibi kanila. Bangkau dayahan lasaha in miskin. Suuka in miskin. Biasin hadisin Nabi baitanya kan Aisyah radhiyallahu an. Ya Aisyah, taqarribil miskin. Suuka in mga miskin. Maita fa inna Allah yuqarribuka yaumal qiyamah. Sababin Allah Ta'ala adlaw akhirat nasuukon niya ako. In miskin. Lasaha in miskin. Sabab inta urayahan makabak siya karayawan aula-aula na mataod sa lagu-lagu ibadat dahil na sabab sin mga miskin. Maita, magsadak ka kau, insadakkahan mo, injakatan mo, pagkahimurayahan, wayron pahala makawa mo. Maita, wala sila kiyawajiban. In kiyawajiban, dihilan mo sin jakat, in kawajiban dihilan mo tabang, amunain katautay mangmuran mo miskin. Na in miskin bang mo kiarihilan, natabang mo, hawak to siya amuin. Malaggo to in problema niya, maglagi tuod siya, ampa mo siya natabang, kakitaan mo, habayho, sintay manghud mo. Insa kaula-ulain pitong lapi in langit yaon hababaw niya natabang mo man magtipagkita mo biya mga simawain ay muka niya simanyang kana naman mo salta biya magkunik matukay mo alhamdulillah imian long niya magsupulong niya tuan Allah Ta'ala na long nito mong baskay panginduahan kau sin miskin.
Ibanin Rasulullah miskin. In hadis qudsi sin Allah subhanahu wa ta'ala laungnya al-fuqara'u iyali wal aghniya'u wukalai. In laungnya mga miskin yan, mga pakir. In sila yan, long sin Allah ta'ala iyali, mga pamilik. Wal aghniya wukalai. In mga rayahan yan, piangan dulan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piangan dulan ko. Fa in bakhila wukalai ala iyali adzabtuhu. Bang mag-ikot na in piangan dulan ko, ha ahli ko, ha pamili ko, siksaun ko siya. Pananamun ko siya kabinsanaan. Nahangkan in miskin subay lasahon sin mga sila balkanan. Waddanu minhum waddunu minhum iban daha sila magsumadya. Ay kau maluman biasing kaiban ang tabiya pangaddatan nakauna asal dabi ang wayron na malisu magbagay iban sin miskin. Ay kalong na magbagay ang mga sila yan ha miskin. Iban long na bang mga maglamu biya pagkaon biyan na duwaing. Paduwaing ilong na table. May ta miskin, narakalalong niya kalaminan kita. In mga adat sinakaw na yan to. So alhamdulillah biyang wayroong kawakan ta. Gaman makita kaw indayahan, magsaw biyan hambok lamisan, iban sin miskin. Bihubbil masakin. Wasiat ka po sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lasahon in mga miskin. Iban sin dahon magsumadya, sumuok kaw, dahon mo magbagay-bagay miskin, sabab mababaindahan. Aun day sablong niya miskin na buhan. Go, aun. Aun hadisin Nabi ambuk, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uhduru salasata asnaf minan nas. Hali kamu hatu tumpukan din habang sa manusia. Isu naman, ikaisa lang nga al-ulama'ul ghafilun. Mga ulama sa nalilikap. In ilmu nila nangadji, wala nila biyaubukan, wala nila piyang Hindu, wala nila piyang saplag. In piyang Hindu sin agama kanila. In piyang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala piyang adjian nila. Aun parkala hinang langgal sara, aun waktu ligap sila mahinang nila. Al-ulama al-ghafilun. Hangkan dahi kaiwanan long sim mga ulama al-ulamaul amilun. Amin ulama sa biawag bukan. In ilmu kihatihan nila i-apply nila. Hangkan dabaha in kamaasan magkabtangan misan palong niya biyadiin inlagyo, awutan na lang niya in pitong lapis, sin ilmo mo, bang muribaw buwan, wayron da pus niya, wayron da laki niya. Bundal sa ito. Ang kanaw din ha mga dua asin nabi, magpakasabot niya, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, ayaw mo hinanga in dunya ini amuin, mahal ka na kamo. Akbar hammina wala mablagha ilmina. Iban ayaw mo pala saya in panghati na mo. Sabab iman mo siya tabiya bang maingat na nag-graduate na kulliya, nag-masteral degree sambil nag-doctorate, sambil aw na mga 4-5 degree. Aw din ha mga manusia bang umag na siyat long niya on biya mga bukong dalong niya puring graduate at awalong niya graduate da mga 4 years course na ri siya dumungog aw waktu long niya may ingat ako rin kanil di isabi kaway ta na long niya di na puro mungog may ingat ako rin kanil
sa aw waktu manusia sabab sin maingat na siya tay maun niya na maliso siya magdungog miig na siya mangumag nasihat na yung mga sahabat bukun biat yung pangadatan si mga sahabat intao yung mga sahabat bang aw magnasihat diyan dumungog tod sila gaman imbaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khudhil hikmah walau kana min afwahil musyrikin kawa kau pangadji bang aun pangadji hikabaita guwa day nasimod sin mga sila bukod nag-aagama Islam sarta magkalagihan magmumpaat useful knowledge long sinanggalis kawa minsan daan bukod day na Muslim minsan daan in kabtangan bukod siya guwa kaya kabtan sin mga ulama atarkala inyaun aun hikmat makawa pangadjian hikapaglagi hikamumpaat habang sa muslimin misan dan buwa day nakabtangan sin mga sila musyrik kawa khudhil hikmah walau kana min afwahil musyrikin kawa ay pangadji misan dan buwa rin hasimod sin mga sila musyrik maita au pangadji makawa hikarua wal fuqaraul mudzahinun halli kau dain ha mga miskin sa miskin abuhan takabbur miskin na abuhan pa nalong sin Nabi halli kau in hikatu laung na wal mutasawwifun al jahilun iban sin mga sila magtatasawuf sa jahil wairun ilmu niya wairun tarika min haturan sin agama Islam maghinang na sadya sin hinang aming kawayan nila di nila kaingatan wala piangan di marayaw in parkala amin long na tasawuf uno ba in aslul kalimat sin long na tasawuf yahon mutasawwifun mga sufi lumuwak na sadya maningod-singod hati niya bukuning katan miskin mababaindahan aw de sa miskin takabbur nalong sin Nabi kan Abu Dharrin al-Ghifari la sahain miskin iban pagsumadya ko iban sin sila inhikatu wasiat sin Rasulullah kan Abu Dharrin al-Ghifari wa awsani an asila rahimi wa in adbarat naraak ako sin Nabi ipapasugpat ka ko in pagkasilasa misandan long niya manaykod na siya rin ka ko misandan di niya nakuhalkaan aw niya long niya liyasa muna sa di mabaya lasahon dumamag bantakay mo atawa kampong mo lialasa muna siyusulot muna masirat mig di mabaya nalong sin Nabi kan Abu Dhar bang aum bihadto lasaha sumpatan lasam kanila bisandaan di na tumay masin pagkasilasa inbang sa muslimin sumpata ayaw mo bugtua in kasilasa mo kanila may talong sin Nabi, long sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak dunia piapan jari in rahim anar rahman wa khalaqtur rahim in aku Tuhan Rahman piapan jariku in rahim nah dia nagbisara sin Allah ta'ala in rahim magrida na kau mabaya na kau isiu in sumugpat kay mo sugpaton ko siya iban sin lasako nalong sin rahim magrida na ko ya Allah nalong sin Allah ta'ala hisiusin sumugpat kay mo sugpaton ko hisiusin mamugto kay mo bugtoon ko isab man wasalaka wasaltuhu wa man qata'aka qata'tuhu
Isisin sumugpat kay mo, sumpaton ko. Isisin mamugto kay mo, bugtuon ko rin siya. Nabukunhat inlong ta mga awla-awla na imano siya, subay mula sahon. Subay mo sugpaton in kasilasa. Misan in bukon long ta Muslim, bariman. Mga kahayop-hayupan, subay rala sa hunta. In kauman, biar ini paglasa amin long niya, lumasa kauman. Angkan long singkewanan long niya, amin long niya, hubbul watan, minal iman. In lasa mo hapaghula yan, dahil ang mga parakala, pag-iman. Biar ini lasa mo kauman. Biar ini pagtabang mo kauman. In kauman subay malano. In pagtabang mo, paglasa mo, paghalga mo, kauman, ay ko magkanat singkapot mo. Bangaw namin long niya. Pagbubuhitan basura, yaw long niya biwutang akidan, dahon mo matim basura mo. Ay ko magkanat hawno-hawno. Arakala, sambil bagbag ka sa iyo, nagbuhit ka na. Naglaway mga kabataan na inang sabab pialian. Way mo kaingatan long sinabi tumitul adha anit tariq sadaqah. In imig kau tunok dain haran bangkoy ni iwon ando yung mga kabataan mangini magdakan biyan na diraman nila kagindasan werong kagindasan nila ri sila magmula. Nasa bang kikita mo yaw ni makatunok yaw ni bagbag kasta aturong mo na sadya na hindi akan sinagama tumitul adha anit tariq sadaqah in mag-ikaw lumni makatunok makamula hamanu siya hasasakatan in yatu sadaqah nga itong pahala iril sinallahu ta'ala hamanu siya bihadto in hikaupat wa awsani an aqula al-haq wa in kana murran wiyasiyatan aku sinlawi pakabdangun sin kabdangan bunal kabdangan marayaw kabdangan bunal kabdangan amuin wayroon puting-puting niya bisara ka sa bunalan wa in kana murran misandan long niya mapait misandaan imbis saray ni nabang inihi kami saraku nabukon ini marayaw dungungun arakala kugdanan siya arakala bukon marayaw tay bukon di niya matay mapamarayaw sa bunnal yato subay mo hikakabtang nalong sinabi kanya kabtangan bisarahan pamungan ing kasabunnalan haro kaing hadis kulil haq walau kana murran pamungan ing kasabunnalan misandaan mapait misandaan ing kiugdan kiawantangan sin kabtangan mo bunal kampung mo taimanghod mo pangtungod mo anakon mo lasya mo bang bunal bunala sambatan sintau simunul inlang na banal pabanal ta inyadus taklik na padusta ta in bunnalong niya pabunnalong ta in puting paputingon ta bang in bisara niyan puting yan bang in bisara yang bunnal labi luba na haparakala pag nakura bang in papanaw sin nakura wala na imamu langgal syarak na pa Allah Ta'ala iban langgal syarak na manusia maka mula na manusia subaira in manusia labi luba na kauman muna patumtumun siya Tuhan na in parakala yan na bukun marayaw na in kami ni raayat mo na patumtumun na mukaw subairi pasaran bang aun hinang mungkar labi luwa na hakauman di makajariin bangsata
in hataw kauman long niya magbuta-buta sin kikita nila magbisu-bisu sin dirungog nila. In baita sin Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Bang aong kakitaan niyo mungkar langgal sara. Bang aong panggaos mo langon mo silima mo. Tuhan ay ko maginambiya. Dabang way kawasa mo, way rong power mo. Pabilisan dila mo magnasiyat ko. Patumtumon mo, intay mangmod mo, tuwa na hindi lang yan kung siya marayaw. Langgal syara pa Tuhan, langgal syara pa rin ta. Nabang yan sungong mo, nabukon marayawin. Karuduhan, dumatong kay mo, kung marayaw. Di na magkakad. Nabang di na, pailam yas dati, sabi kalbi. Subay pagmarian na sin pangatayan mo inhinang yaon mawunsi ka sin para kala yaon. Amo na tuin salam malam mapag-iman. Wa dhalika ad'aful iman. In mawunsi ka wahinang niya nang lang na kau sambil nasihat. Di naman na subay impangatayan mo mawunsi. Nasa bang yung kikita mo inhinang langgal sara. Wala ra kaw nang lang. Wala da kaw nagpatumtum. Wala da minsan piyak nagmahukaw inbigi jantung mo. Piyak marian mo. Sa imatod ko, sa kaulawla, makuyag kaw. Pasaran mo na sadya, naaon wakto. Bang aong parakala dumatong musiba, atawakan bala. Misan kau wala nakalamot sin hinang niyayan langgal syara, lamod da kau. Maita, piasa saran mo, ikita mo. Inhinang langgal syara. Dain hama nga afdalul jihad. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. In labi afdal jihad pagtuyo amuin makakabtang kau sin kabtangan bunnal hana kura law niya anyaya hana kura law niya manglulunggo na kura nagmamaksiat pa Allah Ta'ala hibaita mo amunatin afdal jihad afdalul jihad kalimatu haqqin sa afdal jihad amunin kabtangan bunnal hana kura zalim, hana kura anyaya. Nakapagwa kau, nakapagjihad kau. Inhi kalima sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihatnya kan Abu Dzarrin Al-Ghifari wa ausani an uksira min qawli la hawla wa la quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Wasiatan aku sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pataurunku in kabtangan la hawla wa la quwata illa billah. Artinya zikir pataurunmu la haula wala quwata illa billah. Hawaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-mi'raj amu ini in biyaita sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Biyaita niya Nabi Muhammad baita iya Muhammad in mga umatmu suway nila pataurun in kabtangan la haula wala quwata illa billah. Hatina inna Allah Ta'ala sangat tukut siya in makagaus in kita la haula wairun kuat wairun upaya wairun kusubta amurain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maita long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Sebab in kalimat longnya la haula wala quwata illa billah dain hamanga gusi amin longnya gusi sin surga. Na in busi pagkabiaksan sing kita nakauna biak longnya baul yaun gusi longnya
Na mahal ka inalaom niya. Mahal ka. Laom niya. Ang kandaon kita pagtawa ko laom niya kanzul ummal. Gusi laom niya sin mga amal. Ito rito. Inhi kalima wasiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dzar al-Ghifari. Ya Aba Dzar, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Ya kau Aba Dzar, bang kau long niya mag-adjal magluto sinamuin long niya unod siyumbayan bang di ka to sapi naka kambing naka manok naka atawa ista naka unod long sinabi ka niya pata uralong niya in tubig niya. Kuni maksud sin tubig ito supaya mainang siya sabaw. Aun san magbisara long niya sabaw palang ulam na. Nalong sin Nabi wa ta'ahad jiranak ang pagkaulong niya magpahampit ha mga pangdaigbay mo. Kuni maksud sin Nabi iyan niya in Aba Dzar rin ang pagkaw magpahampit ha mga pangdaigbay mo. Inya tuy kay salong na ikramul jiran. Ipaghulmat mo, ipagmulya mo hapang daigbay mo. Wa ihsanu ilaihim iwan sin pagpakita mo karayawan kanila. Maita sabab inya umpang daigbay mo. Aun hat doon kay mo. Sambil in Jibril alaihi salatu wassalam daran magkaw na Nabi Muhammad. Wasiatan siya daran sin Jibril alaihi salatu wassalam sin pangdaigbay niya. Pangdaigbay mo. Dayawain pangdaigbay mo. Dayawa. Sambil nakahuna-hunain Nabi bang siya biya mga dayahan mataud alta niya ampas siya iyawutan kamatay lamod karihilan waris pusaka in pangdaigbay niya hatta zanantu annahu sayuwarrithu nasa in Nabi miskin bukun dayahan sabab in pangdaigbay mo misandaan mataud kampung mo mataud family mo sa wala doon haray simbay mo amurain yaon haray jimbay mo tauro kaing bukon kampung mo amilong niya aon relation dahin ha ina iban ama sa ngiyanan in sila Muslim naramo nag daigbay nahinang mo neighbor na hawag to magproblema atawakan aw mga aramala di mo maasa-asa long singko Tagalog hindi mo maasahan ang iba ang mga pinsan mo, pamangkin mo, kamag-anak mo, hindi mo maasahan. Ang maasahan mo lang tutulong sa iyo yung kapitbahay mo. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung meron ka mang kapitbahay, ipakita mo ang kabutihan sa kanila. Kung meron kang maibigay, bigyan mo sila pagkain, kahit ano, kapag lalong-lalo ang kapitbahay mo ay mahirap lahat. At ikaw ay may kaya, ang utos ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kapitbahay, mahalin mo ang iyong kapitbahay, lasaha, sabab aun waktu bang magkasigpitan, amo rin tumawang kay mo pang daigbay mo. Misan na matawag kampung mo, pagtawag mo, na uto malayo sa ako, hindi kita makaus-us maong kay mo yan. Nasayaw ni pangdaigbay mo. Nasabang yung pangdaigbay mo, mangiin pangdaigbay mo, kay mo, ayaw mo ngiya. May tayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Amin aun hambuk Yahudi itu pagtiluanin dingding sin bayna sin najis. Pag kita sin Nabi malumi lanuan magtuy sin Rasul. Ikaru adlaw yakto na isab. Ikatu yadto. Pag ikaw pat wayro na pagsib sin Nabi wayro na najis. Magsibin Nabi yan. Magbiakato ay ikaw. Paulo na ba nalong ni magbubukit najis ini pa. Dingding sin bayi ko ini. Nah, aw na nakabaita kanya. Long na ya Rasulullah nasakit. Unini nang sin Nabi. Ibaw niya. Ini atu bangsa Yahudi. Ibaw sin Nabi. Nah, dahil na sabab sin pagpakita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin akhlak sin Rasulullah sin pangaddatan sin agama Islam nahinang sabab simud si mahada in hambuk Yahudi o simud pa agama Islam si mahadat maita kaya saksian niya indayaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi hayaon mangaun Yahudi bukun na biyasin Yahudi na kauna biyasin mga Yahudi amin hakwan yaon ha Israel yaon in sila yaon di magparat saya mga bangsa Diyos di magparat saya Nabi Allah Isa alaihi salam wayroon Tuhan parat sayaon nila in pangatod nila habukun bangsa nila mahal ka pa tabi ayaonin iru mahal ka pa inhayop sa bang tao iron hal ka kanila ang kanday mga katawtay manguran tabi ako minsan yung kawatan wayron nating pagpatayon nila na karay para in Allah subhanahu wa ta'ala bang takitaon makaulong sila sumagawa in sila tukatan syuhada halong surga katan maita bang takitaon in dunya ini way halga ulong sin Allah Ta'ala kanila aw sa magyalong na may talong na biya sasaran sin Allah Ta'ala para long na Muslim yaon inamuno kanila nabukon na bangsa Muslim bangsa Diyos naasal yan dumato hasusungon in bangsa nila yaon umusog sambil mahinang sila long na superpower daon pa yung milikan United States di. Sambil lang mga titimbakan sa aun waktu parahan sila sin Allah Ta'ala sundalo tumudyo pakabaybayan nila ubusun sila patayo ng mukambok sambil dumagan tumapok na makoy na yung mga Yahudi mga Diyos tumapok mga batura pula imyan yung batu ya Muslim ayarilongin Diyos imapok bugtangan na patayan na sa inyat to before jumatu in hari kiamah masih pa yan yung kusog nila magkukusog pa yan amura kuman na hinangtayin na pagkalaw tayin sila Muslim pangindu ara kuman pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman sila palihalaon sin Allah Ta'ala bang mayan masih amuin yaon sila hapagula nila sabab di sila mikin yaon din ha mga pagbawbog sinula bang mukitaon yato din ha mga iman syahid sila katan way halka sin dunya sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'uda ma saka minhul kafir syurbatal ma bangsa jalong na dunya ini i-compare mo ipagganti mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya himal ka biasin hal ka pikpik sin hilam in dunya ini bang inhal ka niya biya pikpik hilam patuan di niya pa inumuning kafir di dunya ini minsan hang katutubig di niya pa inumun nasa in kafir magmanja di hababaw sin dunya tanda sin in dunya ini werun halga pa Allah subhanahu wa ta'ala na in kita Muslim biabaitan kita
in suku ta siasat dia sinallahu ta'ala katu taniu amura in akhirat maita sabab in kita riha dunya unsum kunisa mana ikut kita ri in hadlau akhirat salama la makakkal in kasanjangan di Tuhan lau akhirat wairuna problema si manusia di na kita masakit di na kau lumaas tumayma na sadya kau sindiri hilan tutungbasan sinallahu ta'ala salugay muriha dunya naglugto himihinang sinda akan sinallahu ta'ala misan nakasigpitan wala nagbati laul biasin sambahayang den dumiwan sin adlaw mari pa masjid misan daan brown out mari ra pa masjid wairun gadji kari kau si mari pa masjid jumamaa awal sukun niya wai minsan nasasakit yadtura makail long niya sukang siya nin tubigan kau magkuhan sukang nin magail di makatindog kawaya kuwangko di nagkukulang sa aday biyan sumambahayang daw maita sabab amu yaon in salagu-lagu ibadat amu injimanji in Allah subhanahu wa ta'ala banguyan mahinang ingkatan sin amal mo di na humajat suwaya subon kay mo bang nahinang mo nin sambay ni mawaktu ingkatan niya to carried na yato in wasiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dhar bang kau mag-adjal sin sumbayan pata urain tubig niya ampa kau magpahampit hapang daigbay mo sabaw dabang kau nag-adjal mga pialam-pialam ataw rin sabaw nabangaon mga unod-unod biyan na ilan nabang impang daigbay mo hapdi-hapdi nanduin anak kaylo kaun 5 way pamisan na kaon pagdamat to biyan na pag kita sinanak inauno yan long na dihilong na yapo mutuan tawahi apa mutuan ibabok murayang uno yan sabaw long niya adna kukan magtuy na ina kumaon na ko pagkaon biyana na makansug mataw din na kaon niya para halambok na isda sa mataw din sabaw na imana niya bang impang daigbay mo misandaan bukon Muslim. Sa muna-muna, bang ang Muslim, in priority rihilan mo, Muslim. Naubo siya to, bukon Muslim. Inyad to, hipagpakita mo, hipagmulya, hipagparayaw mo, ipakita mo in Islam marayaw, in Muslim marayaw. Amuyatin wasiat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dharr al-Ghifari in hikapitu wasiat sin Nabi wa awsani alla akhafa billahi lawmata laib in maksud sin hadis ini law niya subay mo paunahon imbuka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala dahin sin buka mo hapag kay mo manusia atawa bang inhinang mo karon sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ko mabuka amoy blemon ko pagsusunan ko sing pagkay mo manusia sabab ang manusia bang ko naginang marayaw susunod na ko atawa ang hinang mo biya blemon ko sabang inhinang mo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakaron na sin Allah ta'ala ay ko mabuka alla akhafa billahi lawmata laib bang inhinang mo karon na sin Allah ta'ala ay kau mawa amin blaymun lamon atawakan bisaran sin mga sila amuin bukon masug amuin tumatabang ahinang karayawan ay kau magtali simbiyato ay kau pasaran mo sila gaman sungon mo inhinang mo marayaw amuyat to rin ang mga wasiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dharr al-Ghifari mataod in wasiat niya rimambat iban sin mga wasiat niya rin kan mga kan Abu Bakar kan Umar kan Utsman kan Ali kan Abu Hurairah na bangta pangadyon katam malugay mataod na sa kalu-kalu din ang mga kaiwanan
amuin kaburuhan tarakula, amuin makarihil silakatu pengajian na labi insila dimihil marayau sabab insilerna mangagagil. Aku ini mararata na kamu na mababa daing grado niya. Wala kita ini nakapangajimat kuya mga papurin kontriyat to. Sa nakawata ilmu, amu inpiangan di nila, sarta piagindo nila mianahan, amu yatuin nakawata rin kanila. Alhamdulillah, bang mayan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa na in masjid ini, iban sin mga amuin timutuko, labi luwa na in mga katautay manghuran amuin taga-alta, bang mayan pakakkalun sin Allah ta'ala in alta nila salugay nila di halunya, iban papagbarakatun sin Allah ta'ala, iban sin gamman patauron pa, in alta nila iban sinamuin jamaariha masjid sin al-Jahra village bang mayan in sila in kamukatan halong pamalihala sin Allah ta'ala lamud lapay apuritu iban sin ahliku bang mayan kita iampun sin Allah ta'ala sarta bang mabutin ajal sin kita mabutin adlaw akhirat maka pagpunay-unay kita nyukatan dito alam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin siyasat dia niya haipun niya muslim usuk babae mukmin usuk babae wayruun piun niya bangsa uno bang manin mga sila amuin nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala imakahagad apang Hindu amuin pamaut-maut si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang awon kabtangan sinambuk anak niyo wala imamu na kamuin magpaamu sabab inaku nangangaku manusia sadya ko magkasa bang aong kasaan ko na ando pagmaapan bang aong kabtangan ko imamu inyatu tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.